Veliki stolnoteniski pozdrav, s vama je vaš trener Danijel Mijatović. U današnjem videu govorim o stolnoteniskoj opremi, nastavak broj 2. Danas ćemo govoriti o stolnoteniskim patikama ili tenisicama. Pa dakle, za stolni tenis, pošto je to dvoranski sport, trebate dobre, kvalitetne dvoranske patike. Ne moraju nužno biti specifične za stolni tenis, iako najbolje će biti one koje su napravljene za stolni tenis, jer su predviđene za ona gibanja koja se događaju tijekom igre stolnog tenisa i najbolje će zaštititi vaš zglob. Ali isto tako patike za mali nogomet, odbojku, tenis, dvoranske ili rukomet mogu vam poslužiti, pogotovo dok ste početnik. Možete u nekom od sportskih dućana pronaći odgovarajuće patike za sebe. Ono što je bitno je da nisu previsoke, da nemaju predebel džon, da su dovoljno čvrste da vam drže zglob čvrsto, jer u stolnom tenisu imate jako puno kretanja u kojima se zglob doslovno prelama i jako puno se kreće, pomiče. I zato jednostavne dvoranske patike sa čvrstim ovim dijelom koji drži zglob su izrazito bitne da biste mogli kvalitetno igrati stolni tenis. Pokazat ću vam sad kako moje izgledaju. Ovo su Li Ning stolnoteniske patike, koja je jedna od kineskih marki, izrazito kvalitetna, koštaju oko 100 i nešto eura. Sve preporuke, isto tako Mizuno su jako poznate. I za početak bavljenja ovim sportom izrazito je bitno da si kupite kvalitetne patike koje će vam pomoći da budete sigurni da se ne ozlijedite. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, zapratite me, subscribeajte i vidimo se u sljedećem videu.